شبدار و حسکریین شانو خلکین تایبت جبرنما دیودراما بردوامه خلکا ما ایرو دیسا جیل دروی استودیو دیودراما لپرتوکخانه شلیر ام سپاسیاوات کن سر پیشوازیاوا سر دلگرمیاوا ایرو میوانه کی جدا لبرنامه ده حاضره نویسکاره کی هیجا نویسکاره کی گرانبوها نویسکاره کی گرنگ و جدا يعني دماغو وك از كسايات خو دماغ از بحثاينات كن براستي يعني از كارم بيجم جو كسك دواري ويجيا مودرن يا كردي دجي ليمونيه ك زلاله هيجاي جو امبيجن ديروكا كردي هم جواري تشيروكي هم جوارين ليكولين هم جوارين امبيجن حتى امبيجن شانو دجي امبيجن قالك بتايبت دواري روماني دجي ما مستيكي جي خو داغرتي وجي جينا هيجاي خويايي لاوي باجاري عامودي دصال نوتو يكيد بتايبت دس ببرهم عندكر دبرهم لويدك بزماني عربي نيفساندن بشره بري خدا زماني دايكي زماني كرديجي برهمي خبر دوام كر حتى أنا شازده برهم دانه مشاندن برهمینا وهانه شش چیروک پرتوکین چیروکا شش رومان یک لیکولین یک هفیوین و یک جی پرتوکین شانو دداویا سالا نوتو نهاد سالا 1000 دجی بری خدا آلمانیا ویده که جی جیانا خو بردوام دکه هگرن وگرن دسپیک دجی لزانیگها حلبي خدنا خو يا الفاكولتيا مافناسيه جي خدنا خو بدري قدانديه ما مستمي في خلكي ما مست حليم يوسف ما مست بخيراتي ناف خريده بي قال لك سباس جبو في بيش قوتنا خوش جبو فان بيفين خوش اسبر كيف خوش نقول يروز ميفاني تم اسباسياتكم شخوم قلت مجبير كده زبيجم جي هنك ناف ازبيجم بيش كيسفانا نافين برهميته يعني ما مست دماغو ام نافي برهميت بيجن دمام بيجن ممي بيزين دمام بيجن ترسا بيدران دمام بيجن شو بيجن مثلا ميري افس يعني بيجن مثلا مري رانازي يعني اف ناف نيشاني بالكش دماغو حليم يوسف بري خداي وانا نشان هذا چما بستراتيجي يعني اف برس متخصص جديد از دست بكم شتر براستيو خوندوانه کی دما درباسي پرتوخانه کی دبوم بري هر تشتيم چاوي خول ناوي پرتوكا دگراند يعني او همات كاربيج مفتيه جبو تكاربج پرتوكا کی حزبك حزنك بالا تنكشينه جبرويجي دما گو ايجا دورا مهاتو مناس كرغو از ويكاري بكم و از نويسكاريه بكم و از پرتوكا چيكم و بفيرنگي يكم تشتي قولو از تيد فكريم گو از كاربم بالي بكشينم از كاربم هنكي بهلم كسي گوش پرتوكا حزدك و دگره دما بگي همبر پرتوكا من هنكي راوست بسكنه بالاوي بكشينه جبرويجي قالك جاران من برتوك مثلا من خلاص جي دكير من دقدان جيولو لي حتاني قوم نافكي خوشك جير نديتا من او دست نبيسا هاني من ند شاند شابخانه يانجي وشان خاني جبر رولا گرنگ يا يعني سرناوي برتوك يانجي نافي من قلكي گرنگي از قلكي گرنگي ددم نافي برتوكان حتى جمتي استم يعني يان لهفوككي يان لغوتنكي يان لدغوتنان دگرم گو كاربن او بنر بچند ده روپلن صد سد روپله گو كاربه وان روپلن حماد دو پیوا سه پیوان و يعني بدناسين يعني كاربه وك ناسنامه كي بيجي وك ناسنامه كي بجوي تكست دريج رغوم تكاربم دو پیوا سه پیوا بدم ناس كرن و جبر بيجي كلك مسري خبي مسألة ريشان وحطانا هاجي يعني جو اگر از يعني برتوك آماده بجي يعني دستنويس آماده بجي اگر جنابه نرازي بم از ناشين ما شاء الله ما مستا ما بحث كر ما قد صالا نوتو يكيد تدس بنفساندن اكر
هردو پرتوکین یکم زمان عربی تا نویساند شخو بری دمک جیل و درجی ام ذکرنا پرتوکی تهبو تا ناف گوتنی تا گوتنک بالام کشاند تا گودما من بری خدا نویساندن عربی مش خو پرسی چما از زمان عربی بنویسین قالوا برتقانية عربي حوجداري حليم يوسف قولي زي دبكه الفيدري اسخوازم جا برسكي جريداي بينا بكمشته دما قلت دي برتوكي عول بزماني عربي نفسان تشاو اشتهات قلت هرب ورقرين كردي يعني استدم جيت شبو يعني تديت مثلا نكافي يعني قو ازوا برتوكا سر زماني عربي بين تشاو اشتهات قلت دي صار ورقرين كردي وتور بيجي تو وفادار بج زماني خور قلت ورقرين كردي شو ما تعربي نشت راست تزانب دماغو حردو برتوك بعربي دركتن مثلا او كسي جو هناكي ام بيجن رخنا قربو ناجي قال لك كساغو دخند نقاسم شاغي من الحلبة دخند وهناكي دارو دوري ما بيتر يعني او دارو دوري ادبي عربي بون جمر يك رخنين جو جمر دقوتن تب كردي تفكره وتب عربي دني بسينه إيجا ودمي دماغو اف برتوك من وشاندن كرديا منها نبيسكي تيرا وي كي نتكر جو اسكاربم جيروكا د استا جيروكا جو اس بعربي نيفسينم بنيفسينم و جبو من جي وي چاغي يعني جدست بيكي ده من قالكي جرينجي دا آلية تكنيكي آلية هنري آلية وجهي يه برهمي يعني متم د جوانيا خود جي بيفك الجاحظ ما دوباره ذكرت جو يعني مجار السري حمى بلاكرينه مجار الجم خلكي حماهن يعني موضوع شبه يعني برن بس ايجو وي مجاري دك هنر دك وجه شيويه تكنيك اسلوبه جبروي من جرينجي دا فيالي ودما جو من نكاريبو ب كرديا خويا نفيسكيا وي شاغي اسكاربم جيروكك باش است بلند بنفسينم من هشت حطاني جو زماني مي كردي گياوي استي جو اسكاربم جيروكا دا استا جيروكا عربي بنفسيم كنجي از گيام وي باوريه دما سال 1906 بو وي شاغي قد خكرن سر زماني كردي لباكور كردستان لتركيا حتى راديك او تديت هاتنا حكومة تركوتو زالو نظام تشاو قد خكرن سر كردي وشان خانه كردي چيبونوها مگو آنها دمهاتی گو مروف کارب ایجا پرتوکه که کردی خوشکولو در خم چیرو که خوشاندن استانبول و 1996 جهیلا وشان خانه آوستا و مری رانازن درکت دما گو درکت به کردی و مگو آنها ایجا من ریا خودید لشونا گو از بکردی بفکرم و بعربی بنفسینم از بکردی بفکرم و بکردی بنفسینم و دست بکر یعنی من بریارک و هاجی دا گو از جهلا ناسنامه خویا نویسکاریه ده از ولو خوشک زلال بکم گو از نویسکاره کی نتنه نویسکاره کی کردم از نویسکاره کی کردی مجی و جنها و پید همو برهمین خو از زمان کردی بنفسینم وش برویجی پر حد بوجبو من ازوان حردو پرتوکن گو بعربی در کتنه از ورگرینم بخوا از بکم کردی او زمان از به فکری بوم نویساند بو تشتک گلک ولو تبینیه کهیل ویدره اف مسألة چما راحت بو مسألة جيروكي من بيتر جيروكي جو مثلا العامود الدر دوريويت قومين او ديالوج نابرا كساد تنيه او بخوا او ديالوج حمب كردي بون دراستيا خده وقتی مهات نویساندن من ورگراند بون عربی او دیالوگ آنها وقتی گو مهات ایجا او پرتوک ورگراندن کردی همات کار بیجه من او چیروک ورگراندن زمان وای رسن ای اصلی جبروی مثلا گله کی راحت بو و جوه چاقید مخواست یعنی بوی زمانی یعنی بزمان کردی درک اگر پشتیوی مثلا دم تیرا مبکی یعنی وقتی مبمین اسکاربم برهمه که بدو زمان آماده بکم ازی بکم لی دما دم تنه به
از هر بوی زمانی بنفسینم جانا بوی زمانی تنه و جانا بدو زمانا من حتی نها يعني نویسکاریا خوا دوام کرد. مامۆستا gelek berhemê te bi gelek ziman hatin wergerandin. Zimanê em bêjin İtalî, Frensî, İngilîzî. Çend berhemê te hatin wergerandin? برهم يعني gelek hatin wergerand lê heta niha berhemê min heft zimana derketine. Yani zimanê mesela em bêjin eger em bêjin Kurdî, Erebî, Tirkî û Farsî ev zimanê vê derê her çar zimana mesela li İranê heta niha 5 pirtûkê min yê bi zimanê Farsî li ji hêla weşanên Afraz li İranê derketine anha sobarto Farsiya wê hazir e û divê meha pêşiya me diyan jî di destpêka salê de wê bi zimanê Farsî sobarto derkeve dibe باور dikim berhema şeşa got Farsî derdkeve. Ji pêvî ve her çar zimana bi zimanê İngilîzî jî gava gomasî tî dibin sala 2016 bû derket û bi zimanê Almanî yani heta niha sê pirtûkê min derketine û bi zimanê İtalî jî pirtûkek derketiye gava gomasî tî dibin û niha ya din jî birê de ye û di Kurdî de jî her du zaravayan yani hem bi Kurmancî hem Kurmancî li Bakur û bi Soranî li Slêmaniyê ew jî 5 berhemê min Soranî jî derketin û vê dawê yek ji dezgaha fam bi Soranî firîna baskê şikestî derket. Bi giştî heta niha berhemê min bi heft zimanan derketine. Niha hinek yani zimanê din jî dirê de ne lê hîn yani mesele berdewam dike. Mamosta ez pirsgê bikim. Kerim bik. Tu wek nivîskarekî Kurd gelek berhemê te hatin wergerandin zimanên cîhanî. Kesî din Kurd hey bi ziman em bêjin bi vê berfirahiya hanê hatî wergerandin. Di kesên Herêma me de em bêjin di Rojavayê Kurdistanê de. Kesên gul dewletên Ewropî dijîn. Rojavayê Kurdistanê na lê Kurd erê. Ez behsa Almanya bikim ji ber ez li Almanya dijîm. Ji bo yani zimanê Almanî berhemên êjêya Kurdiyê got bi Almanî derketine yek di do netê de yani mesela ji berî 20 sala tiştekî wiha de 15-20 sala de romanek Mehmed Uzun ya Siya Evînê bi Almanî derketibû. Piştî wê hetanî berî 19 sala tiştek bi Kurdî wilo dibêje balkêş ji wêjeya Kurdî nebibûn Almanî divan 5 yan van 10 salê dawiyê de berhemên Bextiyar Elî bi zimanê Almanî derketin. Heta niha sê çar pirtûkê wî bi Almanî derketine û vê dawiyê jî berhemê min yani bi Almanî niha derdkevin ê min sisê derketine û yani hinek din jî birê dene. İtalî û İngilîzî jî mesela ew berhem niha projeyek mesela ji bo wergera Frensî jî heye û her wiha bi vî awayî yani çarçova wergerandina berhemên Kurdî bo zimanê Ewropayî bi rastî qonaqek nû ye û ev navê gomegotin tenê hematkarî bêjin niha bi zimanê Almanî hêdî tên wergerandin. Dîsa jî girêdayî bipirsê. Ez xwazim bersevekê gord lê xwez bikişînim. Yani an em bêjin yani di gorî nerîna te çima karê te hatin wergerandin? Çima karê Helîm Yusuf tenê hatin wergerandin di Rojavayê Kurdistanê? Yani gelo tiştê em bêjin di civaka xwe de nivîsên te didî. Em bêjin asta wêjeyî tê de xurt bû. Em bêjin hûrguliyên di nava wan peyva û gotinan de bêtir dîtin asta wêjeyî xurt bû me da diyar kirin. Mesele çi bû yani pişkî roz. Dizane ez qala çavderiyê xwe bikim yani belkî mesela ev pirs ji kesekî din bê kirin golo hay ji va tiştehayî belkî tişkî dibêje. Ji ber got te dît ez xwediyê wê me mumkin e hinek dera bê fêmkirin wek pesindanê ya wilo lê te wilo jî ez dixwazim çend tişta bêjim çend na em wek wêjeyî behs kirin em got zanî bide bê berseva te erê ez çend xalan dixwazim zelal bikim wilo divê derê mesela بالنسبة مثلا ورقرير مثلا الويدري ملتي كرد
يعني يانجي زماني كردي يك جوان زمانان جو يك دزگهك كردي جبو بشتكريا ورگري لحمو لسرانسري أوروباي تني يعني مثلا دولتا كردات تنا دزگه واني روشنبيري تنا دزگه واني ورگري تنا فينانسات تنا كسي جو گه بده ورگري يك جار تشتك تنا يعني لحمو أوروباي أفيك ياد الدوا سوكا أوروباي يا ورگري لي آستاوي جاي يا برهما نانرن يعني أنا بري جو أزهرم أوروبا أزولو تفكرين متقو بلكي كرد برهمي واني باش تننه جبر ولو ناين ورگراندن بو زماني أوروباي لي براستي مثلا نولوي مثلا نباش بونو نباش بونا برهماي وقتي جو تين ورگراندن جبو زماني ألماني برهمي من هاتين ورگراندن جبو زماني ألماني نجبر جو برهم وك ايم باش ناف ادبياتا كردي تنن تشكي وهات تنيه باش نباش او تشتكي دنن او نرخاندن زهلم جه هنا قادر ليه لاوروبا تشتكي وها هي جيرد بيجن ماركتينج سوق فروتن اگر وشان خانيك الماني زانب گوي برهمك بفروشه او برهم بچ زماني ب وورگرينه و برهم چاب بك ابد داستا حري بلنده ياد الدوا قالك جارا دما مثلا اولاتي املي دجين يانجي چ كرد بن چ ولاتي عربا چ ولاتي مسلمان بن ولو ما دابر اوروبا ما تقو فيدري حما علاقات وواسطات وتكلين ونظام چنه وما اوروبا ولو تحسبها ما تقول بلكي والله هما او دنارن كيجا رومان باشه درنوي روماني وردگارين زمان خو و بيوانين وان ادبين وهنا تشتكي وهاتنا يعني تشتكي وها ابدا تني لوي درجي تكلين علاقات محسوبيات ناس كرنا سوكي صدفيه خلات حزار تشتهي گودهلگو اف دناوه قلم شيء هاني ده دناوه تبله هفيا هاني ده اف برهمه گوتين ورگراندن انجاما هولدانن تاك كسانه يوان نبيسكارانه باور بك و اي ورگيرانه باور بكش دروي وان هولدانن تاك كسانه يوان تشتكي دن تنيه برهمه من جي ناف ده پرتوك اكتهيه ليكولين رومانا كردي شخوا ديسا جي از وگرم مثلا ام ذكرناتي پرتوكان ده بحث كر تگو هولدان هبو گو سوراني جي وقت بيج بزماني سوراني جي بي ورگراندن چما تبري خدا ليكولينا رومانا كردي يعني وقت بيج مرور وقت زلال بس قالكي باشت زانت شو باشو گو تكر جبرگو ايما از يك جوان كسان گوز قلكي گريداي بسپوريم اختصاص ناخوازم دروي بسپوريا خو براستي از ولو قلك خرابكم مثلا ليكولين وحطاني شانو وحطاني مثلا تبيج باش ندنجي ايه مثلا هلباست يا تشتيولو از يك جوان كسان گو بيتر از تخوازم دواري چيروك رومان بروجي ما اف دما گو من چند رومان كردي درخستنو من ديت قلكي برس چه دبل سر مثلا رومانا كردي كنجي دست بيكر دشرا وشيدي تشاواي چلوي من بالا خداي تشتي قول سر رومانا كردي هاتيني فساندن يعني هما ليكولين تننه وهاگر هبن جي يكايا كانن او چند ليكولين گو هنه تجه شاشتينه رابو من چكر مگوت مادم يعني دوي دميده وحتى جمن هات چر رومانا گو كردي هبا قنش خراب لكوي داري من هول داغو از دست بخينم ووي روماني بخينم مديت والاية قلكي مزن هي يعني كس تشتكي سرفي مسألة نزانه مجي قوت مادم اف آگاهداري حمول بردستي منن ازي پرتوكا كيب آليكاريا نويسكارن دن لسر رومانا كردي بقشتي آماده بكم يعني أنا دما ام دبين رومانا كردي ام يعني ايه روج آوا ام هما تخودت فكرن ام بحثا روج آوا ايه باشور دما قالا رومانا كردي تكن شخوا ام نايم بيراوان او جي سر خود بيجن
و بوی آوای مگوت امی پرتوکا که سر رومانا کردی بحمو زراوای خواه چه بکن جبوه متأکلی بنویسکارن زمان دن ردانین یک جب قنجین باشین گو در کتنا اوروپا الوی داره ام مسئله گو تقارب راحتی کردن هر چهار پرچه کردستان و ای در و حتی نیب قفقاسیا راحتر یعنی تأکلیه باردین جبو کرمانجی مگو ازی آماده بکم جبو سورانی نرخنگره کی لجه سلیمانی بناوه زهد روش بیانی هبو و چاگه دسه گوتار سر رومانا میا سوبارتو سر رومانا ترسا بیدرانوان بلاف کربون گل کی کیفا من جنویسی رهاتن وک رخنگره کی و های ویج رومان باش هبو مگو من جیر گوت ما مستزاهد تل سر رومانا سورانی بزاروای سورانی بنفسي اي سرا كرمانجي بنفسينم من تكليب تحسين نافش كيرداني مگوجبو سر هريما بهدينان روماني بنفسينه يعني ديروكاي حتى نها من تكليب عسكري بويك رداني مگوت جبوغل سر رومانا آل سوفيتا بري والقفقاسيا بنفسينه من تكليب پرويز جهاني رداني مگوجبو سر روجلات كردستاني روماني الودري هاتن نفساندن بفي آواي رومانا كردي بحمو زاراوين خوا ومتكلي ب جبو زازاكي جي متكلي بنفيسكاره كي زاراوي زازاكيش باكوري كردستان ر مداني مگوت جبو بحمو زاراوين كردي پرتوكا گلسر رومانا كردي دستبيكي حتاني سالا گو امتيد 2010 اف پروژه همه تشتيگو مگوت چو سري تنه زاهد روشبیانی بنخوشیا پیسکت و چو رحمته مثلا سورانی جیکیم ما و بوی آوائی اف پرتوکا رومانا کردی درکت گو نها بحمو زراوایان تیده یه لی سورانی تنهی یعنی جبو داگرتنا وی والاییا ده مثلا دیروکا رومانا کردی و حتی وقت پانوراما که یعنی ناوه همو رومانین گو درکتنج 1935 شوان کرمان جایا عربی شمو وک یکم رومانا کردی حتی نی سال 2010 همو رومان و سال چاپ کرنا وان تید هی ما باش بحثا روماني كر بحثا شيروكي كر كابسا مي بحرا شانوجي مشتبستين ما مست شخوا برتوك كتهيه كومارا دينا شرمولا تبري خداي شانو چما تبري خدا شانو سال 1998 بو جبو 100 سالیا روزنامه‌گریه کردی ناوندا چاندا مزوپوتامیا لإسطنبول از وخوندم جبو از هرم ویدری و تشتکی سر روزنامه‌گریه کردی از بیجم و چاغه 1996 مری رانازن در کتبو یک جیروک مری رانازن ناوه کومارا دینانه کومارا دینان سر دین عموده و بخواد دین عموده راستی یعنی مناوه وان نگوارد بو 11 دینن کومارا که جمهوریا که سرگری شرمولا آواد کن ولوی داره 4 چراش خورداتینن و کومارا خواه به سروکاتیا حندرو گو یک جدینا بو آواد کن و او دین دن حمد بن يعني هر یک دبه وزیرک مثلا نوافوش برگوتم نشان و دگوت تبیرامد دگوت چنابون جنور بین نوافو از هوارو مثلا جبر دبه وزیر برودریه وزیر دفاع اي جمهوريته و بذي اواي يعني ما او دين هر يك بو وزيرك دويده افجي وك يعني تقارب برامبريه كي جبو كومارا كردستان المهابات قاضي محمد وشاغي 11 وزيري ويبون والچارچرا آوا کربو و يعني ما فيدا جوي مثلا دين بونه كرغو يعني آوا کرنا كومارا كردي سربخوا يعني دوزا آوا کرنا كومارا كردي سربخوا انجا خيكي دين كاره بدوزا كي وهابك بفي آواي هاني اولو من چیروکک في آواي نفسان دما قول اسطنبول چابو وچاغه نو کومن شانو یل باکور کردستان دست کار کربون
و التكست كردي دقريان جبوغو شانويا كردي تشي بكن يعني جبرغو حتى ويش غيب تركي يعني ورقة يعني بيجي دقيقان تكسيوان كرد تركي وبكردي يعني تديت نو قدخ كرنج سر مثلا كردي راب بولو كومارا دينان هالبجارتن جو وك شانو بليزن وجبر ويجي وان بخوا او جيروك كر شانو انا اف تكست جو شانو يقول كومارا دينان ده دوی پرتوكي دوان كريه سيناريو وان نيفساندي يعني نا آمنه تنه جيروك آمنه دما از چوم داره از وقت راستی اره از جبو 100 سالیا روزنامه‌گریه کردی چوبم داره لی جبرگو تئاتر جیانا نوجی کما شانوجی گریدای نچمه بو جمر گوتن وای ام دست به پروات خو بکن پروای کمارا دینان و وای مدین هالبجارتنه و بين حريك رولي بليز لي مادام تلفيدري تخزن تعالي كاريا مبكن از چوم رونشتيني وان اي بروفا از حاضر بوم مديت هالبجارتنا وان جدينار براستين نقل كي باشه اي من ديني من اي قوم السروان نيفساندي يعني از وان ناستكم بيت شلو بون چاوابون مچول استقواني وان حمو قهرتن مثلا جبوب يك رولا بشيرو بليزه يك رولا احمد الدين بليزه يك رولا نواف وهوار بليزه يك رولا حيندرو يا اسماعيلو بليزه او الاستقواني قوت شبيان فان او كاركتري نزيكي فان كسان دخاسم ايغوم وان شيربلو مثلا مديتبو ميكي قلك شبيع شيربلو هالبجارت ومقوت يعني بشيربلو راستي تشاوا خويا ذكر احمد تشاوا خويا ذكر وهاجي دينيدن وبفيرنجي من اليكاريا واكرج بو اماده كرنا ليستكوانا و بفيرنجي بشتي ويجي هين ازلور بو غوتن جو هين تلفره ام يعني شانو يا خو يا دستبيك ام پیشکش بکن لسر صحنه ناوندا چند مزوبوتامیا لاسطنبول بوير كله قوم يستخاز من حال فير بحثاوي بكم بلكي ولو هناك شرط ومرجن ويشاغي بين بيرا بشانوغرين كرد دوي دميد بحالي تشيك ذكرن يعني كار ذكرن بروفي خاكرن ولو مقود خمناك اجي الويدر ميفاني وانم از شو مدهاتم از جارك وغريام گزهرم لبروفي اي شانويا كمارا دينان بنر بكا بروفي وان چاوا در باستمن از و حوالکی خوبون ایگو تدیم استانبول باش ناس ندکر از دگراندم ام گیان راستی دریه نچمل استانبول ملجورا خوناری مدیل استکوانک آگو رولا خانم ادلیزه ده شانو ده شانوگریه دم مدیت جمرد اهولو دکد به فگرن مجي فهم نكر بس حواله ما فهم كر جو بوليس تهندر داي جارك مديت بوليس ويدري قرتنا و جيب اوان جي الويدري كاميرا وان جي دستي وان دي كي در كيتي حمي تصورين نقولو روجا دنجي يعني جارك جو شانو پیشکش بکن وقتی گو مواندی تولو والله مال دوی داری ما خدا عالیم گوت کابنر به چاواده به پولیس یورد داکتن شانوگر همه دانه دو خواهو برن یک دون زمان لوی داره والله پشتی مدید پولیس چو او شانوگر همه بخور برن ام درباس بون مدی هر در تبلهه او ديكور ميكوريج بو بروفا تشيكرون تبلهف كربون پرتوكي وان تبلهف كربون و تش مشت حمل نظام تشجر يابون اجي قلكي ولو خمجين بوم يعني او يك دو حبل ويدري نقرت بو نظام تشماو نبرن مقوت شنسي مشقاس نباش يعني هما ايروجيا نهاتانا قرتن سبب من شانويا خو بدي توازي فقر يا ما وچاغي من الحلبة تخوندز خوندكاري زانين جهيبون قد قنانا خما نخو از باور دكم اف بنشاف كرين نقرتن وان بردن يعني چند ساعتا وان بردن مجي يعني مقو باشه يعني هگر وهابي باشه ولا بو سبام هناك زوهات انه براستيجي مديد قش بردانه لي او خانمتنا او اشاره كدو فقرن مديت بيفلاخه غريدا يولو
چیک سپیله خستی گیری دای مگو چپته هاتی رو گو ما مسته والله دو بوکس لما خستن وقتی گو ام گرتن ولو لی گو از رولا خبلی زمان نخم منه از کارم بذي حالي هاني وان شانو قران يعني براستي 1908 بو كومارا دينان ولو ليستن تفوي قرتني ولو روجادن او جارا يكم بو شانو كيج اخوا من جنفش كير مديد جو او ديني من ايه عاموده ايجو مواناس كر سر تختي شانو درنو تين اف تكستي دفرد وقت جيروك من يفسان دبو يعني يك جروجين حري خوش دجيانا من دا او بو دما من ديتن او كاركتري من نيفسان دل برچاوي من دشنوتين و رولا خو حريك دليزه و پر خوش چيكربون و پر خوش شخوا دور لقلق باجاران لتركيا جي لكردستان جي ليستن و دور دركتن اوروبا جي لقلق باجارا ليستن و او همات كاربيج يكم تكريام بشانور دست بكر او جي وكم دست بكر دي جشتر قوت دريا تشيروك يا رب دريا تشيروك يا رب ما وسا يعني انا في برتوكا كومارا ديناده نفسكاري بيغورا بيجي شانويا دسبيكي تيتا توك نفسكاري روماني وقتها تبري خدا شانو چل بات هات افراندن تش خو برسي اولو تزانه اف شانويا چ مونولوج ارتاتو نفسات تشيو هر شانويك جوان انا 6 تكست نه هر يك جوان يعني مناسباك هي بويرك هي هشتيجو ازوي شانويا هاني بنيفسينم استم جبرجو تم بجيروكي وروماني مجول جارنا جيروكي مثلا الاستقبانه كي بخوستا جيروكي من بك شانو امبيجن مونودراما جيروكك بنافي بدار فكرنا بوزكي هي اعدام انف د چیروکا دجنه قاتم بلنده سال 2001 یان د دوبو مهرجان شانویا کردی لبرلین چی بو لاستقوان کریم احمد کریمو گوت کیفام گلکی جوی چیرو کرتی و استخوازم وک و اف تکست همو دبه مونودراماک پر باش جه درد کوی جمر آماده بک از بخوازم دوی فستیوالا شانو ده از برین موی چاگه لبرلين جي درهنركي شانو مكي قصاب هبو لويدري خدابر درهنرياوي و كريمو بو سبب جو ازوي تكست خوي چيروكي وقت تكستكي مونودراماش بو شانو آماده بكم و او شانو ليست مثلا نبيسكاري بي غورجي او جي بفي اوائي بو يعني منجبو لیستکوانه کی مثلا آماده کرج بوگو د فستیوالک شانو د بلیزه و بوی رنگ هانه لی پرانیا وان تکستا دیسا جیش چیرو که من هاتنه گرتن و نویساندن حسکرینک می کفن گلکی جه شانور هیه و يعني حتاني بري دركتنا وان پرتوكا ولو يعني دما مي خوندكاريه دولو من دشوباند يعني تشل درو دورام چه دبل ویدری لیمن بخواه مثلا تکست شانو ولوگو از وکاره کیش بخواه ببینم تشتکی وها نکر پرانی آوان هاتن آماده کرن و وک چیروک هاتن نیفساندن ما مستعنا شخوا بري دمك ديسا جي بري ديسي شارو جاجي ام ذكرنا برتوكان بيده وجي شخوا قالك حسكري قالك روشنبير قالك نفسكار جهات حاضر بون دوي ام ذكرنا وان برتوكيتا باز ده برتوكتا ام ذكر الباجاري قامش رفجارة كم جبوتا شخوا يمجي هنك برتوكن راشتين جنكي عشقل سرتهب وما كاب سردوره ما مستبين حتى تاني هفدو بينا تجمر وقت بيجي ام زبكه شخواد ام ذكرنا كومارا ديناجي بريسي شارو جاجي ازوتا بن بارانه كي القام شلو مشيان تا دياري مكر جبو ما قالكي تشتكي جيش هنازيب وبراستي خالاتك قالكي قرنقي يعني دما قو برتوكك شانو دياري مدبه ج نفسكاركي كرت كوراهياوي وغرانياوي هي وكانا مد سبيكا خلك جمدا ديار كرن قو تشاوا ناف نيشان يكي دكشينه
ناو نشانه يجي شخوا ند مبوبورين مين نخوندي اما اولو نرينك وقت بيجي ملي نري ليش بو ام فكرن ام ذكرنا فان برتوكا البات يعني تشهس البات هات افراندن دما قول قامش لو جارة يكم دوا برتوكا ام زدك برنجكي آزاد برنجكي آرامي بوي حسكرنا هاني دو قال لك كسن دور تناس ذكرن جي وقت بيجي روبرو تواديت وتا برتوك جوار ام ذكر جبوتا تيب شواتي باور بك يعني كيف خوشيه كولو بيسي نوري بفي يعني بمسألة وشاندنا فان باز دبر همين من ياب زمان كردي والقام شلو جهلا وشنخانا شلير وهاتنا مي فيدري ومذكرنا فان برتقال فيدري دنيايك بيرانين و يعني متكارم بيجنولو او ناكوكين نابرا جيانا جو بري ام الفيدري جيانو جيانا جو وروشا جو نهال روج آفا هي هاتن بيرام المسألة يك جوان تشتا حتى بري اف ستاتويا جو نهال روج آفا هي حتاني جو ام از الفيدري بو مشف بكردي تشيت كرنولو حرتمت بن عرديد تشيت كر باور بك دما جو مثلا مناسبة كوان بقوتا ام شفكي تشيكن امنل نافندي چانديد گريان ام الخديه قبوات گريان بقول كي جان كي القامش لو يال عمودي قبو كوي هي كار بدما قوم شفكه تيت شيكل ام وزمان ما وچاندا ما وبرتوكين ما وهبونا ما ام حمو جبن عردي ام دركتن ايرو سر عردي يعني روش او قاسي جبو كسي وك من هنكي بعمر يعني نوك في نفشي نو بلكي هين خوشيا في روشي باش نزانب يعني قدر قيمته باش نزانبه لكسي وك من مسألة هنكي بعمر وتجربة كواني كفن يا ده مثلا نفساندنا بكردي دل فيدري هي باش قدر قيمته في روشان هاغو روجاوا جاي بحمو يعني آليين خوي أصلاً وبرسجري وتشتيقو هي إيجا هستنجو يعني شبك بفي أواي مثلا برتوكين محمد بكردي لقامش لو بين شاب كرين أزبيم ناف هفالي خو دوستي خو حسكريين زماني خو حسكريين كردي ومذكرين شباب وها يعني دما از بيجم خون جي براستي اف قوتنا كلو كيم دمين الهمبر تشتيقو بون يعني لفيدري مثلا از تخازم دما قومرو تشتين وهاد بيجي جهنا كاوي قومرو تاني مثلا بسندانا روشيد يعني جمرو بحثا آلية كي سبيدك يعني أنا خوازم مثلا في أواي مثلا بفهم كرن قو بهار الشوقي ودنيا هما حرتش تمام وحرتش باش وحرتش بيرفكت از نبحث هذه مسألة دكم بس از بحث هذه كي دكم جو تشتي جو الفيدري هاتي كرن جو ام ج قناغك قلكي خراب قناغك قلكي جو ام دبن قف خوارني والسر يعني السر ولو كنارة السر يعني مثلا السر برافين ولو تنبوني بون وهيدي ام لهبونا خوافت قرن وام هيدي زمينك تي اباكرن جبوغو اف زمان اف تشاند اف هبون هيدي اف رسني لجيه خوا روني وهيدي شين ببه وقش ببه وبر بيش بهر يعني الفيدري ام قالكي يعني دينداري وكدين دينداري وان كسانه ايجو ام جياندن في روجي شخو بيقومان هين قلك جمار دفي هين رياما قلكي دريجة قو ام قاربن يعني بقين وي روجا قو الولاتي خوا برومات الولاتكي خوش يعني جهلا حتى جالي خدمة گزارية جالي خدمات دولو جولو چيتر بي جولو باشتر بي و لي نها زمينة وي كي تيدانين براستي ايما حتى بري دمك كن يعني قالك يولو رشبيني مرهب وتشاؤم هب وولو لدوان دم داوية ده و بوی آماده کردن وی زمینه هانش بو پیشکتن هیویا من گلکی مزنه گو
ددمê pêşiya me de statuya Rojava jî wilo bê naskirin û ev rewşa heyî aliyê wê baş hêdî hêdî bêtir bê avakirin û aliyê xerab gohen hêdî hêdî yanî bên başkirin û mesele ber bi pêş vehere. Yani tiştê got ev kêfxweşiya got min dît ev yani şanaziya govan roja vê derê dibîm ez hêvîdarim hêvî dikim got hemû nivîskarên Kurdî û karibin yani rêkê bibînin da got van hestên xweş û vê şanaziya mezin karibin bijîn. Tişkî pir xweş bû. مامۆستا شخوا ژیانی بەرهەمەی خۆ دژی ڕاستیژی ینی تا قسووری نەخستی ینی دەما گۆ ئەم بەحسا ئەم بێژن ینی ئەم بێژن گاوا ماسی تی دەبن دەما شخوا دوێ ئەو سێمینەرا گۆتە دامەشاندەژی دوختێ گۆتە پرتوگی خۆ ئەمزە کردژی دەما گۆتە بەحساوی بوویەرا کۆبانێ کرد ئەو کەچا یە پێژی گۆتە بەحس کردیانی دەما ئەس بێژم ئەس بێ گاوا تاانە دانی سەر زمانجی گاوا ماسی تی دەبنجی ئەس بێژم ئەو بەرهەما گۆ gelek زمانە هات وەرگەڕاندنجی ئەو ژی بەحسا بوویەرن گۆل گرێلانە ئەس بێژم ڕاست بەێ گاوا گۆ ماسی تی دەبن li ser jiyana xortikekî wilo ji Rojavayê Kurdistanê li vê derê yekî wilo gelekî jiyana wî gelek kes tiştekî ser nizanin bi kûçikekî xwar dijî yanî kûçikekî reş û navî kiriye bozo û bi vî awayê hanê wilo xortikek gelekî wilo girtiye û cîhanek wî taybet heye çîrokek evînê çîrokek hezkirinê wî dihejîne û yek ji li hevrasthatinên wilo gonet balawî de bû didi pey dilê xwe û ew keçik derdkeve ku mêvan yanî ji Bakurê Kurdistanê mêvandarî hatî vê derê wê yekê ji birayê xwe bixwaze dawet mawetê çê ku wilo li hevrasthatîn jê hez dike û didi pey dilê xwe ji nifşkêrî xwe di nav şervanan û li serê çiya dibîne û wilo yanî min xwest hem qedera Rojava û Bakur û yanî hema dikarîbê ji yekbûna qedera Rojava û Bakur ya got berê mesele ji hêla malbatî bibijî yek ji rastiyên vê jiyana me ya rasteqîneyê lê ji hêla siyasî de jî kêm zêde qedera me hinekî bi hevdû vihatiyê girêdan û adin jî mesela ew hezkirina biçûçik a got xortek mesele ji keçikekê hez dike çawa dikaribe bi hezkirinek mezin û yek bibe hezkirina welatekî wiha yanî diriya em bêjin lîstikek wiha de min xwest ez vê romana hanê bi awayekî behsa şerê got ji 1984 de mesele li Bakurê Kurdistanê li darê heta berî demekê min xwest ez behsa wê qonaxê bikim û behsa têkiliya Rojava û Bakur û mesela ji xwe serxet û binxet û sînorê got heye hinekî vê mijarê derxin pêş û bi vî awayî ev roman hat nîvsandin û piştî wê jî yanî nizanim sebeb mijarî ya sebebek din heye lê romana min got heta niha herî zêde bo zimanê din hatiye wergerandin yanî bo îtalî îngilîzî û farsî û tirkî û erebî û her wiha مامۆستا ez ê vê pirsêjî bikim ser mesela berhemê te Oslan derbek erê yanî me nerînek wilo lênerî Oslan derbek û bank Oslan derbek bek û mamoste bûye û bûye nizaçî û bûye nizaçî û yanî wilo bûye yekekî ji xwe te behs kir jî mesela got Oslander dijim peyveke Almaniyê ji kesên şerqî oryantal kesê xerîb yan jî biyanî ez çîroka vê ji te bêj çîroka kitêbê yani mesela bû ew û bû ew bû yani gelek Oslander henin ser Facebook'a erê îca taybet Oslander û şoreş yek ji wan mesela yek ji wan nimûneyan ev teqala mesela Facebookê û mesela rastiya rewşê got merov behs bike gelek kes mesela li wê derê dema got dixwazin behsa rewşê bikin
يعني بوان گلکی گران گو راستیا خو بیجن وجبر وی بحثا جیانک دکن گو نه جیانک راستی يعني بحثا راستیا جیانا خویا وی در ناکن از پیوکی وک میناکش بو بفهم کرن شتر بیجم مثلا دماغو از چوم وی در ولو دناف وان ده مثلا دگوتن اف پری حرمه ایگو دولت دده پنابراج بو پی بجین دهاتن مثلا جهفدور دگو یا راتبه ما في مهدانه كت معاش ما مثلا نافي وان برا دكن راتب يانجي معاش خدي غرافي تشونج اوروبيار دجين دشغلن كار دكن و اوجي برا يعني معاش ددروان يعني معاش ليه دما قلت فجر الماني وت ل وي بيفا راتب يا معاش تبنر بيتشيه تورجرين عربي ويدركف معونات اجتماعية تورجرين كردي ويدركف مسألة برين آليكارية آليكارية إنسانة كي بنابر دكن جو مجبور بوي ولات خو ترك بك بيجي وبي مال وبي خارن بي بخارن ماي آليكارية دكنج بو قارب بيجي جيانا خو بيجي أو بري آليكارية أم نافلي دكن مسألة راتب معاش ام مثلا آلی مالیه جواکی و سیاسی دف جبرد از هنکی بلکی نکاری خو بین لی وک نویسکاره کی من الوی مجاره نری مدید تشتکی گلکی ولو يعني هم خمگین و هم جی يعني كوميدي يعني تراجي كوميدي تراجي كوميدي يعني ولو يعني جي ولو تيجاها كني رش بيتر لفي مسألتي مديت مجارك بر خوشه و چما از نه چیروکا که بده چیروکا ایل درو دوره متقومین مدید به چاوا دبر روش به چاوایی و اف چاودری خو مخواست از وقت چیروک يعني بنفسين في أواي أف برتقالي هات هولي. ماستر بريا چی کسی نگو دبی میوانی دیودراما براستی از هول ددم گو برهمی واهبن از نرینه کلی بخوینم از ناس بکم از روشا پرساده بم يعني دما دو مگوزی هنگ کما پرتوکه که چروک که دوا بخویم زری خسبی بکم از بیاخی وام مش میوان از نوایم خودی نمازانی بس کجان پرتوکه بخوینم هر پرتوکه بالام دکشاند اصلا در بگ بالام دکشاند پشتی نام بری خدا نویه توزی ممی بیزین يا أخي كازي وقرم كومارا دينا يا أخي كومارا دينا يبي والله شانو قرب شانو خندي كازي رابم هرم قبل ما سيتي دبن نوتو نهموريكن بلافوي از وندابو از قلكي كيف خشم واسباس يا تتكم قلت كرده وتنامده حاضره وت نفس كاركي كرده جبرد حليم يوسف البامد بيراني نمد تزانين جهد چروكا مب صوبارتو رويرجي مشتر قلت چروكا كي قلكي مايد مجيمد يعني نما درت كذا ما بحسكر ورجي حتى مسر ما برا خوجي داخس مقوت يعني صوبارتو برتوكا قبو ام ششكس هر يكيل بنده ايده بو كاتا خلاص نكر يا اخي دكام دز بخوينم يعني يجبر هر يكيش ايدر شروفت كر ب چتندرينا دي شخو چيروكا صوبارتو حدود و چاوا درباس بو اواجي مجار انجل كي دريجن دم نالي كار ما مست از خوازم برسا داويشتا بكم جوانن نفسكاري ايجو دنيفسين دروش عبادة توات شوبين حتى جمتي ولغور درفتي تشبر هما قد كافي دستيمي قوب كردي بو رجعوها تبي نفساندن از دخوينم ليه از دويز في راستي جيبيج مجبر مثلا دوربوني برهمي قد دين بر دستيمي قالكي يعني هندكن يعني از درباري روشي دولو شسدي سد نقلكي آقاه دارم تنه هند جعفريين بتشوك يعني الجمن هنا لي جنهاو بيد يعني انا دسيروجي جو ازغريام هما مكتبك لكودري ديت دا آلية كشخور نخاسم جيروكو روبان يعني بيترج هالبستي تشتيوها از قلكي يعني مركدكم بيكا تش يعني نفشينو تشدني بسينه تشاوات فكره تشهي تشتنيه نویسکاری العالیه کی لی سخوندوانه کی گلکی سخوندنه حزدک مجبرولوژی چه پرتو که بدست مکوین از دبم و دخوینم
مامۆستا گوتنا تەی داوی کە ئەزێ vê rastiya tehl jî bêjim ji ber em di nav vê rewşê de ne dostê me hevalê me nivîskar hene helbestvan hene diwarê gelek bêhêvîbûn çêbûyî yani ema vê nav vekirî bêjin yani ana em bêjin dema gote di nivîsan di salê not û yekî de ne wek yekî nivîskar got sala 2014-15 dest pê kiriye belkî ew ferq û cudahiya di navbera berî 2000 de piştî wê nad nedîtiye em nabêjin wek bi trîbûnekê dîtiye em nevê nadbêjin bes em ê bêjin mesela belkî muqarene di navbera bera dema berê dema ana dijî nedîtiye ew xweşiya ana dijî dixwaze xweşîbûnek hîn zêdetir ji vê kirin ez karim vê nabêjim tu çi dixwaze ji yekî re berê xwedayî wê jeyê de hem diwarê em bêjin nivîsê de hem bê diwarê çîroka û diwarê romana de wek Helîm Yusuf çi dixwaze jê re bêje hem şîret be hem nerîm be hem hêvî be tu çi dixwaze nameyekê ji va kesên ciwan re ê got berê xwe didin nivîsê de car car nade bêhêvî dimîne Dizane tiştê xweş di nivîsandinê de di nivîskariyê de got karekî takekesane ye karekî ferdî ye û tu û pênûsa xwe û kaxeta spîn e û tu azad tu serbest yani êm ez kesekî ji nivîskarekî serbest û azadtir ez nabînim yani dema ez radijim pênûsê û kaxeta spî tê berme ez tu tiştî li pêşiya xwe nabînim yani ne reqabeta ne tu civaka ne tu yani kontrolê û ne xwe heta dawî ez azad û serbest dibînim tiştê herî xweş di nivîsandinê de ev e got ne wek karê şanoyê mesela karekî komî derhênerê te heye û lîstikvan heye û tekst heye û nizanim xelk hene cemhûr heye di nivîskariyê de rewş bi vî awayî ji ber wê ez dibêjim yani tu tiştê got kesekî yani wilo bêhêvî bike di karê nivîskariyê de tune ew nivîskarên got bêhêvî dibin ji mesela nivîskariyê bêtir pala xwe didin civakê pala xwe didin aliyên siyasî pala xwe didin rewşê eger tu nivîskarekî wilo ji dil be ne li bendî tu rewşa bimîn ne li bendî tu partiyan bimîn ne li bendî tu aliyan bimîn ne li bendî tu alîkariyê bimîn û ne li bendî tu rejîman bimîn got bê bi destê te bigrin û ne li bendî ji xwe di Kurdî di xelat tune ne li bendî tu xelata bimîn got nivîskariya xwe bik nivîsandina xwe bik û ji dil binîfsîn ji bo got dikaribe delbasî dilê xelkê bibe êm mesela ji bo ciwana bi taybetî ez çi ciwan dixwazim ez dixwazim got ji zimanê xwe bawer bin ji xwe bi bawer bin dema got ez ciwan bûm yani her awayî ji malbatê bigir hetanî bi mamostê me hetanî derdora me digot tiştek ji Kurdî dernakeve tiştek ji we dernakeve werin ji xwe bi erebî binîfsîn biner çi qas imkan hene çi qas ew tiştê ji me digotin hemû derewin eger em karibin tiştekî bikin em ê bi Kurdî bikin ji xwe eger em nikaribin bikin em nakin 350 milyon Ereb pêdiviya wan bi we ey ciwanên Kurd tune ye hûn ji war bên romana wan li pêş xin û çîroka wan li pêş xin û helbesê wan li pêş xin bi zimanê xwe bawer bin bi xwe bawer bin siberoj ya vî zimanî siberoj ya we ye gelekî guh nedin yani astengî û aloziyên got ji vir derdkevin çi rengê wan bi çi rengî bin nivîskarî û evên ez ên ciwanên nivîskar dibêjim nivîskar xwedî şensekî mezin û baş got karekî takekesane û ti kes ti hêz li dinyayê nikare li pêşiya nivîskarekî bisekine got berheman nenivîsîne ji ber vê ez dibêjim ji wilo bêtir xwe bawer bin û karê xwe bê dudilî dewam bikin û siberoj wêya wan be ez vê gotinê dibêjim ji piştî tecrüba yani 35 salan di nivîsandinê de mamosta ez gelekî kêfxweş bûm bi rastî dim nealîkare gelek pirsê me hene gelek tiştin hene hinek pirsin hene jî pirtûka jî bi rastî me dixwazim bipirsin lê kêm zêde em hewl da wek panoramakê em hewl bidin em hatina te
ام كيف خوش بنقول كنت تجي بميفاني ديو دراما شخوا برنامجك تجي هبو هورجلي نه وزبيجن برنامجك تي دمين بيش تجي هي حاضرون جي نابه هورجليه اري اجي قال لك بيش كشفانو لو بيفيني اري قال لك سباسياتك جبوفي دل جرميات جبوبان كوتني تي خوش سباسيا حمو تماشفانين برنامجاتكم جو اجي براستي يك جوانم صعب شرف والله مرس بساغ قال لك سباس و از كيف خوشم جو ايرو يعني لفير بوم ميفانيتا و هيفي دكم جو يعني روشا روج آوا اف دردي مي جو سركي ايرو يعني روشا روج آوا باشتر بستاتوياي بيناس كرن بآوايا كيش آوايان و ام جي قف خوارناش تهديدان خلاص بنو امكارن ايدي بري خو بدن جيانا خو هنكي اف خرابيا جو للدر دوري ما امكاربن يعني جنوب آوا بكن ولاتي خو امتيده وك حمو ملتان وك حمو كسي سرفراز وآزاد وبزمان خو امكاربن بيجي هيفيه مجي تبلي هيفيه تدبن شخو هيفيك مجي تايبت جيشتهي جو برتوكك شانو تبري خو بدي زاد جانا ولو جانا از فيجو تني بيجن بشكي والله مدام دريش كرجي ولو كاميرمان منر انا امتميد بيجن كسين نافدار جيهاني ده كسين نيفسكار وك شكسبير وك بيجن جان جوني نزاكي وسامويل بيكيت بريخت الى اخره يعني دائما بحث وانات كنا بيجن ناس نمايا واب بشانو هات ناس كرن جيهانيت يعني وبري بينات فقر ديروكا واجي هل بس نيفساند نزاك شيروك نيفساند اللي اما شانو ده هات الناس كرن نه تدي بتشتايلو بلا تكشاندي نو يعني ايه مجي دور نخين في مسألة جبرجو براستي ازنا يك جوان كسام قولوا 10 سالات پیش نرنو پلانا چه دکنو هما گو کار کی شانو کت پیشیا مدولو کت سری مدو ملهف دو کرولو از کیف خوشی یعنی تک هم نافده و به رنگی نخواستم گو کردی به و مسئله گله کی دور نخین یعنی هیویا ما اول گو برهمه کی ببینن شانو دشخوا از یوا برهما بخینم مت کلیمه بهدور قطنابن از گله کی کیف خوش ما مستا بخير وسلامات تديسا فقر المانيا شخوا سرداناتي سياي جي نه حزر حجداد بري بو ابجي تجنو هاو بيد قالك جارام نه يا سيدي بخير وسلامة بس كيف خوشم صعب سلسلة ما مستاهل شوبدار وحسكريين شانو في او اي في مقشتن داويا خلق اخوي تايبت بما مستاح حليم يوسف خلقك كتايبت وراستي مدسي مجينات بوغاز بداوي بكن اللي دمنا ما الي كار حتى خلقك نو ميفانك نو بندا مبن سر اكرانا روش افا سلاف